Contractor atum kilong nang jiatang ka pinang ji pusi KACA kihang. Hamren Circuit House atawarapan manpeng ko anlo. Borjan Havar KARBI riso nimso rongaje mati ZKYF aparman tirika mamay keseng. Kardom Pini ADAP ABIRTA longpen nilisami marvelous rong parpi. Don arjuik tha ABIRTA ang tonpen. KARBI Anglong Autonomous Council ang kangarlo asay kamtin along asona asay kiklem dun mati contractor atumpen kiklem tangabil kilong bang vere kaputhak Pini News 24 asay hemalong perang kiamay kangni. Non ke bangji Durga Puja aprang KARBI Anglong lapen West KARBI Anglong arlo contractor atum kaprek asay kiklem ahut Kelong nang jiatang ka do anta KARBI Anglong Autonomous Council ahin pen pajir nang ji pusi KARBI Anglong Contractor Association ahin pen perang ke amai ke phahut ke hang pado KACA tiri amai pu sonsing teron pen dipu LA amai pu rustom lekthiatum kaning jiateng ke irrigation asai kamalong pagrumpet kuti trok sira laking koira narkep societang ka contractor atum kelong nang ji dolang for financial sanction idum financial sanction long dawalo total irrigation long bill long dawalo 7 crore 28 lakhs 755 PW and others angkudo pigla sitane last month CM sir itum hanang chi changlo je laso liabilities ke ne SDC period e pinge sita neminia period lo jadega congress affairs se dolo apase CM sir ji pulo je nitum la pending liabilities ke ni period ke nang pinji pu la ni isi KARBI Anglong Autonomous Council CM tuliram ang ke achuni ri yang tu la lo nilitum la KARBI Anglong Contractor Association tumanta akimia kaunge nang pipede lo tum thang objection lo sida nang pipede ke tum tekla se nitum han liabilities within la puja prang alang linang PSON te tum ning along par Lapen lason thak si kaprek asay kamalong ta contractor atum kilong nang ji dolang setame KARBI Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang ahin pen lahayatang ka kipi pedet abangke ningduk meme pusi alang litum perang ke amayalong ningduk alam the cepaklang alang litum kaning ji thua tengke lahay kilong nang ji atangka jongsi nang pipe bomlang pulote sai ke claim order papilong le lapen sai ta paklem long le anparta kenang sot pulote korda long anta lam hoi pidam ji lapen choche junje asai ta dengji pusi alang litum ther kicing si alang step jongsi nitum kemang pen nang pipe lebete itu hoi rumta contractor KARBI Anglong do ana contractor doan ke tum ke hoi kam ma bon chegi KARBI Anglong jod da kam pen le lebar pen cheng lok kam paklem long de athima bi ko kam claim lo to itu payment long le to de to ko kam ang pen jongsi la ta chok che le ke to ধারণা তা দজি হাইকোর্টত লাগলে আমার দুজন এডভোকেট আছে হাইকোর্টৰ কেছত যাম আম পেন আলাং বেছি চাৰা তেংকেন লা লাইবিলিটিজ লাং পূজা প্রাণ কি কুসনতে ইনিং রং আকো নং পিউন এ তুমি যখন সেই কন্ট্রাক্টর দোকান যা পিউন এ লেকুলে তো হাঙ্গার সে দই নিতুম মেমোরান্ডাম দালি আম সমান তা যেনেকা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ফাইনান্স মিনিস্টার ল pas chief minister long le to memorandum ki ban chi sing no camera person Sarjip Kathar pen digonto teron KARBI Anglong live mithang a hem thikop mithang le chepang thir the pulote kaprega hawar pen nang kapang thir jephan wangalangma labang so adim nang lichinima Switzerland pen ching le jot KARBI Anglong live pen ken epon labang so mohor West KARBI Anglong hamren rong su PR lo along si do tangte nang lila puson adim ning karong chihok hema atheke inglong kang toi theng pi theng prang partu seng ADAP tomon ke bang hunmilan ke bang nang li nili ADAP ki thorpen ke theglong ko an ning kang sam ahok kalima arleng ke sar phuke thomatum ki irpon tiso anglong pulabang so anglong kang toi aphu chong along ki jui kelang kapale aphan nang li nili ladak ning karong apor kapet hon theglong bonta central hola theng no pen karlu keng pen kedam towaradon kam circuit house le damji dogdogalong horabong kapiti rok abangke isi man pengaphan kapatikuk asonsi manpo circuit house along arniwang kibi kithi kijui kapale dama towar aklong along
jongsi horabong koi cho cha pulote obi kimia phan penap diga phan ame ki phung pring prang asom kalima circuit house sangsong ki kimpon kisang labang so boha long nang theglongji biria hom sisa achet lapen kowe alang ili tumang bong la pusona sai ki klem pon pe de jia phan kama tha pon awi pulote mithang a wara phan man pengke jora sonsi nang manpo korti lapen jirpo tum mithang aboha sonsi labang so dimalong pini pen pangthir et penle padopon iknang News Desk Report, Karbi Anglong Live, Hamren. Chiti ni Painar Kebarni, HDP Cultural Hall along, Surihini Rakrisir Keba Baha Harman, Ingdeng Inkoira Troxy, Z Keba F Kepamandon Pemeji upon, Tirika Mamai Kangni. Nonang Kiliji Preni Pipe Hopen, Kapaman Ponji Ingdeng Inkoira Troxy, Zonal Karbi Youth Festival, Mesenpen, Kapachun Ponji upon. Pini tirika mamai sengpon tirika mamai ke sengalong ka chetong don aluhi sarpo aman pen borjan VDC chairman Chris Rongphar chetong don bangso ZKYF along unan pen kapachun pe meji aphan kacherap dunji aphan si VDC chairman Chris Rongphar pen lamchak chipikang ingdeng in koira troxy ZKYF ahut kelangchari ponji aphan thir thip pen tirika mamai arpu chepek pon kachepek pona tengpen Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Longki Timung aphan Petron Parpu Pekpon Halapu VDC Chairman Chris Rongphar Vice Chairman Pudumi Ingtipi Chandro Timung Harlongbi Ingleng lapen Bang Inkoira Troxy atumaphan Pregjam Arpu Pekpon Aningkan Bang Kapedo Pona Dimalongsi Pininga Bangke Padopon po sitame Ingdeng Inkoira Narkep ZKYF abangke Dilay Langaklamalongsi Bipon Poputa Chirai Pon News Desk Report Karbi Anglong Live सबका साथ सबका विकास पलम थे राधाफान के थानपन बीजेपी along थिर क्लोंकर जाप थे बीजेपी वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट कमिटी अमाइफु अरुण तेरांगहेम के दाम पीडब्ल्यूडी अतवर बाइथालांगसो उम्रू पेन लोंगरे अतवर काहिनो अकेले लिथुपेगा जक रात कचेलेंग अकिसुंग कनिंगरी बीजेपी वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट कमिटी अमाइफु अरुण तेरांग अलंग याके मांगलोंग टीम कार्बी आंगलोंग के जालिना बांग कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल कचरी सीएम तुलिराम रोंगहांग चेदोन दोनसी non Karbi Anglong atok anu towar kapacheleng long jiaphan thedung akam paklem bom pusi hawararat arlo pen akero pipon bon sitame isikamang humeme abangke West Karbi Anglong BJP West Karbi Anglong District Committee amaipu arun terang ahem kedam PWD atowar kahino kili thupik pusitame aningkan misen iksep atowar kasemar pon kavedet ke kupi koson lomaputa hawararat pen chathan riti hawararat pen labangso atowar kapami pen kacheleng dun long jiaphanta Karbi Anglong Autonomous Council Kacharia Tumpenta Chingki Chingwai Dunlo Puwai Phet Sitame Aningkan Wangta Ningkrenga Hut Longle Dugjang Plung Barla Arvi Kijang Hut Hulig Ligbuk Ligwor Ki Ong Parajok Langbung Langklet Kanglit Kang Therapy Kachehelat Nang Bomputa Hawararat Pen Ningri Rinti Lasi BJP West Karbi Anglong District Committee Amaifu Arun Terang Pen Amethanga Radaphan Anparta Amethanga Hemke Damatowar Mesen Pen Kasemar Ponji Aphan PWD Asai Kamatumaphan Hukum Pinun Lapen Prabjin pen iksip mesenatowar kachehelat dun long nang poputa cherok tok arada tumpen chuningri lasi radaphan matha pen towar kasemar ponji aphan Karbi Anglong Autonomous Council aphan kachuningri padopon News Desk Report Karbi Anglong Live Karbi Students Association Amri Branch Ahin Ben Patir Piponsi Non Ingdeng Inkoira Troxy Zonal Karbi Youth Festival Kapaman Ponji Adimaklong Kapang Thayasai Kedeng Karbi Cultural Society Ahin Pen Chepatir Piponsi Ingdeng Inkoira Troxy Zonal Karbi Youth Festival Pininganingkan Birsingki Tinalum Rongman Pia Klamalong Padoponpo Bangso ZKYF Kapadoponji Rongman Pia Klamalong Pini Karbi Students Association Amria Branch Ahin Pen Patir Piponsi Adimaklong Kapang Thayadam Asai Dengpon News Desk Report Karbi Anglong Live Pinya ABIRTA bangke lapan sikang toniglo tumit hagmi kardom